Mwiriwe neza, ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Niba ari ubwa mbere kanda subscribe, ukore share na like kugira ngo ntucikwe n'amasomo tubagezaho buri munsi. Tugiye kwiga rero ibyerekeye amatara yo ku binyabiziga. Amatara maremare ariyo matara y'urugendo amurika imbere y'ikinyabiziga mu ntera ya metero 100. Ayo matara maremare cyangwa se y'urugendo ashobora no kumurika mu ntera ya metero 75. Ryari rero iyo ingufu za moteri zidashobora kurenga santimetero kibe 125, icyo gihe amatara y'urugendo amurika imbere y'ikinyabiziga mu ntera ya metero 75. Amatara magufi ariyo matara yo kubisikana amurika mu ntera ya metero 40. Ariko ashobora no kumurika mu ntera ya metero 15 iyo ingufu za moteri zitarenga santimetero kibe 125. Amatara ndanga y'ikinyabiziga. Amatara ndanga, iyo tuvuze amatara ndanga, ni amatara ndanga mbere ariyo agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga birebewe imbere, n'amatara ndanga nyuma agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga birebewe inyuma. Mbese ni ukuvuga ngo iyo ikinyabiziga gihagaze hatabona neza, iyo gicanye ya matara ndanga, ikinyabiziga kije kigisanga kibona ko imbere yacyo cyangwa se inyuma yacyo hari ikindi kinyabiziga kihahagaze, bityo kikabasha kugaragara. Ayo matara ndanga rero agaragarira mu ntera ya metero 300. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga iyo gihagaze kikaba gicanye ayo matara, umuntu uri muri metero 300 uvuye aho icyo kinyabiziga gihagaze aba abona ko aho ngaho hari ikinyabiziga. Amatara ndangaburumbarare. Amatara ndangaburumbarare agaragarira mu ntera ya metero 200. Mbibutse ko amatara ndangaburumbarare ashyirwa ku kinyabiziga, ntabwo ibinyabiziga byose bishyirwaho amatara ndangaburumbarare, ahubwo ayo matara ndangaburumbarare ashyirwa ku binyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Ariko amatara y'ibinyamitende na velomoteri yo agaragarira mu ntera ya metero 100. Amatara ndangacyerekezo ariyo twita ibinyoteri, nijoro agaragarira mu ntera ya metero 150, ku manywa akagaragarira mu ntera ya metero 20. Umuyobozi rero ushaka guhindura icyerekezo, ushaka gukatira iburyo cyangwa ibumoso, abyerekanisha itara ndangacyerekezo, kandi akabyerekana mbere y'igihe akiri mu ntera ya metero 50. Bivuze ngo niba ushaka gukatira iburyo uzabyereka abandi bayobozi ko ushaka gukatira iburyo ukiri mu ntera ya metero 50 kugira ngo ugere aho ugomba gukatira. Amatara yo guhagarara. Amatara yo guhagarara yaka iyo feri y'urugendo ikoreshejwe. Yaka iyo feri y'urugendo ikoreshejwe. Ayo matara rero agaragarira mu ntera ya metero 150 igihe cya nijoro, ku manywa akagaragarira mu ntera ya metero 20. Ayo ni amatara yo guhagarara. Itara ryo gusubira inyuma. Itara ryo gusubira inyuma nta hantu ryakirizwa, ahubwo iyo ushyizemo vitensi yo gusubira inyuma ariyo twita marishariyeri, iryo tara rihita ryaka. Iryo tara rero ryohereza urumuri inyuma y'ikinyabiziga mu ntera ya metero 20.
ni ukuvuga ngo iyo uri gusubira inyuma rya tara riba rikumurikira inyuma y'ikinyabiziga muri metero 20 inyuma y'ikinyabiziga. Itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. Iyo tuvuze icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga ni plaque. Ririya tara rero riba rigaragaza kiriya cyapa neza mu ntera ya metero 20. Bivuze ngo iyo uri inyuma y'ikinyabiziga muri metero 20 uba ubasha gusoma neza iriya nimero y'ikinyabiziga ariyo plaque. Murakoze, tuzakomeza ejo n'amatara yandi uko ashyirwa ku kinyabiziga.